September ni kowa in rin ni a bazar thlir tu te chibai ule Israel rama chuan Isuan mitdel mita chirdiak an hoya hmai phih tura tirhna dil Siloam dil awmna hmun chu an lai chhuaka India in G20 Summit a thlen mek chungchang kan soi bokang thilhlui lai chhuak pol archaeologist chuan tun hnai khan Bible a inziak Isu Christian mitdel mita tihvarna hmun kha an lai chhuak Isu hun lai hmun lun le lar tak Siloam dil hi chungchang ni don chu mipui hmu thei lovina to a hetianga lai chuani ta ka hian khovel hmun poimo berjinga mi ani le don ta ni Israel Antiquities Authority Israel National Parks Authority le City of David Foundation chuan tunma khopui hluyan zonna Siloam dil hi an lai chuak ti sein mipui to thein an siam thuai don ti an soi City of David Foundation Director of International Affairs G.F. Orenstein chuan Davida khopui Bible Jerusalem khopui omna hmun lai na kalmeka Siloam dil le biak jin na kong mu chuate chu kumsang tel juda sa kho betu le Christian ten hun thiang hlim le vo bi ka an lo nei dik na ti fia tu poimo takani atia rin na lam hoi chau po an lovin thu dikani zia ti fia tu po ani ati bawk Biblical Archaeology Society je soidan chuan Siloam dil Pool of Siloam hi kumsang ni le zasari vel liam to asiam khania BC pariat na lal Hezekiah ro re laya Jerusalem khopuya tuyan lak na le anda khom da kalphunga telve ani anti chanchin thra johana jega khan piantira tanga mitdel pakhat chu akal pa in Isuan huwa amita chirhnoi sakin Siloam dila vasil turin tira Siloam dila chuan vasila midvarin lo hole ta ti ani kha voile naktu khin India ram khopui ber New Delhi G20 Summit nei ani dona khovel ram shruai tu poimo te anon thleng khom tuk tuka heti lai hian United Nations Secretary General thupuang tu Chief Spokesperson Stephen Dujarric chuan UN record India ram mingchu Bharat tia thlak thayani ti asoya India in ming thlak na tura ti fel tur tula ti fel huna UN record ming thlak hi kan ziak lutang ati kan hriat angin G20 Summit chunga zanria kil tura somna sem chua chuan President Draupadi Murmu chu President of India ti nilovin President of Bharat ti inzia ania hian tun lain soya hlo hle a India le Bharat chungchang hi bazara po kan ti chuak to a tuna kan video description a hian chu miling chu longai thadu tan kan ron ta langbok ani India ti Bharat a thlak chungchanga Dujarric chuan UN chuan soi turan nei lo thu a soya ti dan phunga oma chu zamani phot chuan UN chuan kan rikota kan thlak mayang ati India ti hi Bharat tin thlak ni ta se khovela ram hing thlak ma saberin don lova ram tam takin an hming an lo thlak to a UN rikota po zia that le zia danglam alo ni fo to ani G20 Summit tel tur hian khovel ram ro pui ber USA President Joe Biden po in nimin khan New Delhi aron lut to a Delhi a chena India Prime Minister Narendra Modi chuan nizan khan President Biden hi alo dong songa huninga mo chen ti dunin thil sang an soiduna India le US in thian thatna ange zel theina lam an soidun na sa hle ni in puanani India ram official te soidanin Prime Minister Modi le President Biden te hian jet engine leile shal chungchang te Indian Predator drone sa leitur chungchang te 5G le 6G network thiam na lama thoho dan tur ten soidun ni in an soya India ram atanga Middle East kal tlanga Europa rel tlantir dan tur chungchang te po an soidun zinga tel mai thei an tia hei hi chu confirm ani lo thunga nizan khan Modi le Biden te hian zanri an kil dun ngal ani US President Biden hi nizan khan New Delhi ITC Maurya Sheraton hotel changkang taka ariaka India rama om chunga tan he hotel a hian in ngata India ram pana aron chu ma hian kumsongria da upa Biden hi COVID-19 na kailo test ani a kailo ti ani a hetinga test ani na chan hi anupui Jill Biden chu tuna hian COVID-19 na positive awangin enkol mek ani wang ani G20 Leaders Summit mang tur hian khovel ram sang shruai tu som thum ai tam an ron kala
heng zinga hen European Union suai tu te po ron telin G20 member ni lo he summit a tel tura som ram suai tu te po an ron tela chupa ka chon khovel huwa pol suai tu som pali te an ron tel bawk G20 Summit hi New Delhi a Bharat Mandapam tunma pragati maidan ti thin chei thata nei ni dona India Prime Minister Modi chu tuntum Summit a chairman ani dona India hi ni kum December thla tanga kumin November thla top thlenga G20 President ram mania kumin December ni khata tang hian Brazil ram an President vele thungang US President Biden baka Japan Prime Minister Fumio Kishida te UK Prime Minister Rishi Sunak te Canada Prime Minister Justin Trudeau te World Bank le IMF ho tu te po anon thleng to a Nigeria President Bola Ahmed Tinubu chu ramsuai tu zinga India ram ron thleng ma saberani a ninga ni khan lo thlengin Minister of State for Health SP Singh Baghel chuan alo dong songani ninga ni zan khan World Trade Organization WTO Director General Dr. Ngozi Okonjo-Iweala po aron thlenga International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva European Commission President Ursula von der Leyen Mauritius Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth European Council President Charles Michel Tepo anron thlenga India ram thlen Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chu nimin chun khan aron thleng chau thung United Kingdom Prime Minister India thisen kai India mak pa ni bawk Rishi Sunak chuan anupui Aksata Narayan Murthy ron suain nimin chanu khan New Delhi aron thlenga Minister of State for Consumer Affairs Food and Public Distribution Ashwini Kumar Choubey chuan alo dong songani China ram President Xi Jinping chu aron tel theidon lova aya Chinese Premier Li Qiang aron kal thunga voin hian UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan le Australian Prime Minister Anthony Albanese te ron thleng tura beisai ani thung kar top hun nuam tak lo mangla bazari lo thira wangin kan lo me